Hello, samalola yangu jewala tashtile ani tharing yegi khazan lawane shire ani yegi gyogbo video chik thanda ambo gi number mengi thema thangbo apply chinge ani nidong nishu nalola shu kaucha sakyo nidong dinishi nidong churgu inare kese kiranzo la ambo gi number mena ani kiranzo inji miji form show gyangche ani apply churra dijela kiranzo la ambo gi number di jela chinda gyawas nalola avi de champu 2020 anani ani kiranzo radurra Odi che andina shi chik sularela na kese kiranzo ambo gi number yorra ine yang kiranzo la shugu joyo marta ambo tanda declare che gi shugu jo mas tende ngala case tende langi tende kang chik ni chungsura tanda ngala ambo ni mani nga gyangsa ine ngal shugu le maso tanga kandes declare churren ine hodinde ina kiranzo bi kiranzo chedu di video dire kiranzo di video di ani tada kiranzo tis ha gurure kande rojik chuime Okay, दूसरी तरह की वीडियो दी कुछ है Okay, ani thangbo dela thari di video nanglo la ngi ani Google na do che ani form show di khane twe yume twendang do changma twe ra tewa chena ngi video di gyobo chaya tundala form show di nge ni download chi ani form show di kisi kiran la go na ngi video gi description link na link di shashan na dugori ine ngi asamlo sta ra ta di nge shashan na maumba thalengi declaration chinge sawo do jol ta phen tho ru re maumba inji pu sawa jiglega china khunzo bi ya dagaran ko bi china sara di kangla nidong nishu lan thi shara form show digala digap su kangin ti samni nge samsra ngi khane tengyu me form show di tendang ande me odi jingi lamna ane maumba nidong nishu ni sa jik changi changsum khatu ine kisi puji shingi mena thema dangbo declaration chingi jina kora ha gurura khane twe du ale Google na khati uru del do odi dodang de ha gurure sam changi gi thari di tendang di bilap shara chesa angi gi dana video dina tengo Okay, ani thangbo de langzo khache na Google ge search engine chi khapera kena jo mobile use chine dugore laptop inare iPad da khari use chine dugore ani search engine na langzo just khathe lana munde formula de declaration zampo 2021 lan search chere ikran jo dana tis zoom chin teongora dik ngzo search engine na search chin tare formula de declaration Zampo 2021 lan ngitis zoom chura kyan thongudna odi kiranzo search engine na search chisa odamde di tangshu de kiranzo web browser thongude tanda official website ambo kiranzo ranga jade odi na khairlana www.ambo.gov.fr le kiranzo ambo gi official website de odi na de formula di te sharda de link diure ta del click chida kiranzo del click che chura ani phango ambo kurang ji tandi ambo go chita website na horlesa ani formulaic di number kharachna 2042 ra and de la formulaic de mangbu urta de mangbu na ngazul la goya dikhala na ngazul tanda di income di declaration che ra tanda ngazul revenue odi declare che di ngazul gi di form show di thangsho de declaration de revenue la sto number dikhala na 2042 declaration de revenue shamba to khala na ta example le damide rong jo tax le bi damide pesha gala tax ro khang ba tax tin odun jo ji declaration da te hoy gere ngajo da te hoy gi tanda thangsho de declaration de ngite ora okay ti sum chin to formula de 2042 che declaration de revenue odi gal click chira okay del click chisa oda and dela ngol de ta pdf file na ragre page thuk dura page thuk du di page 2 du ini adangi page 2 di page 2 di kiranzo changma copy chu mare main dikhana na page number thangbo page number niwa page number sumba page number shiwa di copy gyara ani page number ngawa di da thubash to hodi suche durlana kisi kiranzo phama damla dinge che page number last page chik do hodi sugi che durrelana kisi kira mi dinde nangla digyu na habagji chin digyu na ni kiran inchi mi di attestation de habagmo lashta di ma print out te en kiran gi di khangba kiran su na de gore odi mi toda gi di gyang che sign kya ore di detail di ra okay ding ye jela lagi chura di chesam
page number ngawa de ta page kiranzo injimiji kyango mare go mare page number ngawa di thangbo niwa sumba che ani ngawa de just information chu reshara ngawa de nge gel tyong information kai me di inia last di kharlana attestation de hapaz mo hodre okay tanga page number thangshu ningi tyong ra engon songman yam do ta da an khandis kyango mingi laura okay ani page number thangbo che niwa sumba shiwa ngawa lan samadu syura tangya thangshu page number 1 na dre ra tangya this zoom che kiranzo this thone dundala ani zoom nyam do nge ki tel marker mouse len shora nge dishe ge gi kiranzo hagura okay ani thangshu de la khathi shalana declaration de revenue 2020 la da di kharlana nidong nishu gi kirangi pesha gi yonggung jura tanda odi gi tax gaji detail di declaration ding onjo chiwore okay thangshu de la kesi kiram de dinalo di thangshu sto de la kiran tonan chuna de la khati chalana de kesi kiram de vous déposez une déclaration pour la première fois couché ici là kesi kiram de ambo tanda bud ambo gi number beche ambo thema tangbo declare chigi na in kiran de la couché chi la shran de la kiran couché che chura kesi kiran thema tangbo gyange na di wa khati chalana kiran inji kesi thema tangbo gyange na kiran gi id card ki copy di nyam do tero chi la sti form shot nyam do ya id card ina re passport ina re live with the family di sangma kiran nyam do tero chi la sti ina ngozo tanda card siju da recipe si copy di station na dir ra okay di niba de la khati shalana kesi kiran already minde ambonya ni declare chisa ina ni declare chi che kiran la number yo che ine ta disu gi che dulna khashe lo yor ambo gi number yor ra ine ambo gi shu de li mi do na la nga shu jo ma so nga ambo gi number ta yo de ambo mi samal jodi kiran la majur na in shezang di du kiran di declare inji mi chur ra khajdana kiran la already kiran la ambo gi number yo ra dinde indu kira khache la na kiran gi numigo di fiscal lash to de la kiran gi ambo number ni yo ra ambo number di takwa chigran chi di ra di ambo number di kiran gi de la kyang na ma choksum di okay kesi kiran la mde rogwa yo na kime da partner ro yo na numigo di fiscal du konjan kiran gi kime gi account number di kiran gi kime gi chi tanda zampo number di del therra okay the next wall dura ta kiran ju thungur ra eta civil la da declaration chisani yor ra declaration ta declaration 2 lan yor ra declaro 2 lan ni do okay de su che na kiran kesi michik toda chi na kiran detail di de kya re kesi kiran la wife to the kime da du na in kiran de kya re di thangshu di kunzo khari ke cha tishala na nom de naissance chesang de la khari kya la na kiran ki nom de naissance kiran ke backup su di nom chura tanda odi de kya re shara niwa de la prenom kyang de la date of birth kya ra date of birth la ngi nima ilai thangshu de la tari deni chinda deni lodi kya ra any lui de naissance la do in saja kesa gi sani riming kharalish department lan thi do tanda de la department la da ngazo in phala department de dio mara chesang ngazo changma de la department la de la khathela na ngazo pa abroad athronje ra chesa 99 lan there department de la ya ani digital commune u p le do si ne athronje la do commune la na da sani khol ke is la ora kesi da france na lo kenge na su will ming thira ne ngazo kunzo de chol khati chalana gegap tis ra kesi kiran chi ge lung chi kha chi gegap la ke na kiran gegap gaming thiru chis en de la kiran gi shin lan there pe chang zo mang cha da ka su ju da zo na shin ke de ra chezan shin there kesi kiran gyagar dwal ke na gyagar india ant lan thira en dinashi del 99 di ranjar ra okay in dijo cho de la chikpa chikya dinashi kesi kiran gi partner yo na odi ge detail di de la kiran khande thi chikpa chikya de la there okay di wo de la nom auquel vos courriers seront adressés dekha lona kirangi courier khunzo gi yigis tang wona in su mingal tang ores in dela kirang khathe na kirangi nom thi share yigis su mingal tang we me nom chura cheza nom di del thi ni what kha telephone in telephone gi number di anda jora khaba anda de thi what kha mail in kirangi email id jora odi del there dinang shi chiba chigyang kirangi chi pa chola kirang kime yo na kirang kime gi chiba chigyang nom che ni dinashi telephone number khaba anda che dinashi email id odi de there okay di odela sumba de la address u phome jonwe 2021
okay nido ni sa chik nang lo la in kirang gi khachang di khoi me odi del ther ra address di ani numi go de ru ani ru gi number de khazo re ani ru ming de thi code postal di del thira and then commune yora so will gi ming khare odi de there in de jala apartment kesi khangba gi number khazo re and thoza khazo re attach la da and dirani da magyana ke mare ni residence la da kesi kirangi residence di khare choba khayi wal re pechashana kiran adoma na diuna ni shez adoma do da ni kesi thoa f choba dam re da dina shi khare ashlem dine choba dam re odu zo ming khare residence di ming de thira numigo di ps la da indela khangba khazu kesi khangba room chi ge na chi kesi room ni na ni lan ns to there kiran khangmi khazu mi di wadala statue ani kesi kiran khangba gi jinda ina property ani khangba khangla ten digu na logote dina shi kolakate la na kira minyam do sharing chin digu na odi del ta gare kesi kira mi nanglamde ani habagji mi dinde nang digu na ni habagji graduate mo la sta del ta gare ani kesi kiran khangba di kira rang jina ani nom de property ani property sure odi gi ming there kesi kiran kolakate gi na ani kira nom du kolakate sto odi del ther ra di odela shonjumo da address la da kesi shonj address chibu gya na lorra kesi lara wuzawe shonje da address on 2020 la da kesi kira nido nishu nalo la kiran khajang jibu gya na dela therra ani date de managemo tari da chinda che nido nishu khadu jibu gya ani thagi ne shibu ji gya ani khajang de there go de ru gi ming ani code postal ani will ming ani apartment che di ne thagi ne shi gang ngi khajang thidang gadel la so chik paching del re kesi kira nidong nishu cha chik na lo la kirang gi khangwa pe na ani nidong ni sa chik na lo la wuzawe shonje da adresse on 2021 la da kesi kira nidong ni sa chik na lo la khangba di pe na ani kira hodi gi date che tarikh che ani address de khajang de chik paching thagi ne shi di wodele there nidong ni sa chik na khangba pe na kirang del there okay samanan kechishu contribution audio visual public la da di kechum pere tingi khazani ambo gi thana kala video mangu sere hodel bingi lai in thasi taringi khanan zo level lagi kesi khanam de si aucun de vos résidences principales ou secondaires n'est équipé d'une télévision couchée la da kesi kunzo khala orna kesi kharangi nang ta ngoma di ne re ngoma memba ine re kesi kharangi nang la desa de la kharan la tv me sona TV mena en keram de inji miji dela en kushi chilar ta kisi keram la TV yo na ni keram de kushi chu marra kisi kushi chila del cherta kisi keram kush na la TV yo na en keram kushi chu mar tongba shashan dir kisi keram na la TV mena en keram di me de kushi inji miji chilo kushi di lana ta gya blora okay ta gya sho en de jela dela a la sa sto dela kerangi sani ming dithere so will ki ming chura kesi paris thinge na paris nontek will vaxel na vaxel susugi will kare odi ming dite thi le lasa de la tari khadu gyai odi nyimo de date diti in de la kirangi sign di gabra signature di senta di okay do chine ni page number new one lesa page number new one la situation family di khari me di declare chera kesi kena mde chubu ina single ina ani celebrate lan there kesi kena changsa gyasa ina ani marry lan chage okay tharinga chi khalangi doslana ani kesi kena changsa gyasa imba che ine religious marriage rita tinde shu dinde ke toy mare court marriage tinde ke marra ine kena france la yo che kena gi kime da ta tunzo gyaga da phayu phe khol yune ra kena mde dilungba la kena marriage la do marry la del ta ge mare kena khol ta ge ona celebrate la ta ge ore kesi kena kimi di phe gyaga phayu khol yune kena dela celebrate re khajana na kena la legal gaji shu din ke to me du kena inji meji de celebrate la sto ho de la ta ge bra kesi kena changsa gya ta kimi bi de yo che kena bi yo che na ani kena marry ta ge na tu gorta ra di bi yang shu to na da marry la changsa ge na shamba kena zo di pakse la sto kesi kena zo pakse la de la ta ge re kesi kena zo la inde legal shu din ke to me na okay and din kesi divorce cha sa na nima ta marriage che ta divorce cha sa na divorce del ta ge kesi nima husband da wife thon yo na me de ni husband thon wife thon na su ne ta de thon sa na del ta ge re
Okay, di wader ka date de shonj mod 2001 in kesi ni do ni shu na lo la keran situation gyo the na changsa gya na an changsa khadu gya tari di che ani kesi keran partner nyam do di na an di partner de la ches kesi ngonzo mang cha phi di ruin sir khajina na ngonzo mang cha phi di ruin gir ra khajina na mde ngonzo la di legal gaji shu marriage certificate ke te mi di ngonzo de la kya re ani tari che di khadu ni kirani kido nishu nala khadu ni kirani nyamdo res ni do nishu chinda thangboni na thangboni okay numigo de fiscal de vot ko konjain la da kirangi partner yora kime tak kime nima husband di kyangyu na suzu kime del attach kisi kime di kyangyu na suzu husband del attach re husband wife su jin numigo de fiscal di de tere ambo ge number jora okay kisi divorce de separate che du cha yu da ani khadu separate che re di ge ter tu de ter ra divorce ta du cha na kisi thong na ani su thong re number thangbo declaration chinge number thangbo de thong re niwa de thong re kisi niwa de thong na niwa de thong re lan me den del khadu thong re odi ge ta ge ming te re odi gara re okay dijo chodal kirangi thona chuna person a charge on 2020 ni don ji no la kirangi ola yebe mija den de yuna ni odi declaration di del che ra okay nangla ani lo chobge madap che changza magya wa ani khajo yus ro de nanglo ne digi kelo kese jo mare ni don ni ne chi ni don ni shu para kenge na dina shi me de handicap be ombo kenje do da de yungi de na kunzo da lo se do ke yo marra shamba de me na ani kiranzo lo chobge madap sangma me de khajo yu thangje de thi de jala ani khadu ke re ane de ne sons la da ni puso me na ani ni don ni la ke re chitong khare ta ni don nga la ke re ni don ni shu la ke re odi date de sam lo di chu del thira indi jala pu ji ming du de nom che prenom che date of birth che ani kesa khare odu ju sama date pu thangbo ina pu ni wa ina odi date he ju ra okay and those sine ani ngoju shamba du dam stewa chang mar ra in ma sho ra ani okay page number sumbal list page number sumbal on lo ngoju keche sho di chawra ta ngoju dela khari declare che na ngojo ji salary da laja da yongba pesha da tewa gi declare chora thredmo select pension rent pension ragyo da select ragyo da ta khari ne ngojo la chik ra de de na pesha de yongung de na tanda kaf gaji tanda egasa do de the mare odu khoran jo ha go to automatically ya ngojo ke declare chi go de dio mare shamba ngojo lo yongung yo na kisi kiran lega chi na dawa chik chi ne dawa ni chi ne ni ma chu chi ne ni ma ni shu ne kanje kiran la mende fish to pay raina fish to pay nanglo laja net chik do khazure hodi dela there ya hodi de thi thangbo this side this sur lana kira thangbo declaration chinge thangbo de che kirji kime yuna kime ga de che ani nangla kime kyo kime member shamba de yuna odu zo del there tene mi thondo chik thondo yuna dela gyang sare odu chine kesi mi suzor mi single ina an diju chodun samma dewa or yumare en kira gyang sa di diju chodu chura odre ani gyang goye sangma nangno ne di mashi gyang ayo marda dela salary di chuti answer okay en dusi en shambang dewa mi ge mu malabra shamba do ngonzo dewa yo mardi sangma ngonzo dewa yo mare okay an dinashi ta dunzo ngonzo dewa yo mare masho okay ta dangi ye la sa kiranzo la page number da shu ngawa del ra di inji mi kiranzo ko be gyo mar ine ha ko ye chumbure ni tari kiranzo lo shawra si la da cases vous déposez une déclaration de revenus pour la première fois, complétez ce formulaire et fournissez les documents indiqués. Kunzogi del khatishalana keramende kesi de kunzogi del khatishalana kesi keramende declaration thema thangbo chigi na in kera ijimiji di formulaire di mende gyang che mende and ngozolo tang shows ra nyam do document wala ngozui t-shirt kharigar goi me odi bi ijimi tang show la shara kese kena thema thangbo apply chinge na kese thema thangbo apply chinge me na ini document thanda id card da do tang man kana kena nomigo fiscal te ode khranjo ini man ha gor ta kirangi data sammanyan yora okay thangbo de la kharla shilana de do si wuz lokatek u kolaketek la dura kese kera mende mi dende kese kera khangla ten digi na en kera mende dinashi mi nyam do sharing chin digi na ini inji miji copy de contrat de ba yok la dra gonzo tanda desa de lojumo ji contrat chumare hodi nidong nishu ki chinda chungi ki nanglo le gyo ji kera contrat chumare hodi tang sho la shra
kesi kira tema nangbo apply chingen lokatek da kola ketekina okay nyewa di si wizard habagje ati di graduate kreci kira mide mi dinde gi nala digina pesha mati che digina ani kira inji mi kharta orna copy de dagni avis de texte habitation les textes fonciers ou contrat de bail de la personne qui vous habagje au 31 décembre 2021 kesi kira dikhalo orna kesi kira mi dinde nangla pesha mati che de habagje chin digyo de chudo o dinde na inji mi ji kira misu gi de chudo hodi mi digeji last year gachimde last year la disha odi gaji avi de tax habitation era odi tang sho la shra ce tax foncier compta de bail personne sous le odi gaji compta de bail gi compta de tang na dishra okay dinangshi attestation de habagmo and attestation de habagmo la jra odi gyang ani khangba de chungye jra khogi sign gap sama chudra dinge last la gudre tanda page number 2 pa legu the attestation de habagmo la sto di gyang udra kisi kena mi dine nal di yuna chesang yedagi di tanda habagmo na chinge de zola dewa chegir lasa di form shu di wadi gyang udra okay kisi kera hotel la di yuna lachra kisi sivu reside dongla hotel kisi kera hotel la di yuna ini inji miji hotel name de ani shu du juda kera phagel de wor la jo ni dong ni shu bodu kera phagel de wor la di no hodin de shu shu ru tanda attestation de occupation hotel dinal de wor la che attestation chi ragidu hodi kera te odra kisi kera habagji kisi kera foye nanglo foye dinde nanglo la habagji chin de yuna en kera attestation chi godura foye gi attestation de te odu ke upar kera phala de wor la niga di ni dong ni shu nanglo yo chi si vous êtes domicile kesi kera mide kesi di last dikarna na kesi kera mide central communal action social ledger atanda odi chopa dunju yu wala yu be ni ya khangba da den ru den rawor ra oden ru ina kera attestation de konzorangi attestation de election domicile on cookland dura valide yingyo 31 décembre 2020 budu yingyo oji attestation chikko dura konzoramne kesi CCIS wal yu na kesi kera phama da dinde nyamdo yoche phama dinde wal nyamdo yochna ani kera nom de prénom de parent phama ge nom de prénom che an phama ji khajang do de theresha dara resha an last de la khunzu gi thama de la khunzu gi khalashna na kesi kera chone di shu do gyang che yikja do te go de matena ani ngonzo myo ne ani kera la tan ra go di avi de zambo chomare ni do ni sa je gi tanda hodi ragma restra zambo poinare pomenere odi yikjadi kinala ragmares kesi kiran gi ngajula declare machina la shara tema tambo chingi de chula okay and last the ngi deshe kya sei attestation de habagmo re okay dus chine tharingi gi video di tema thangbo zambo la apply chinge thang tinashi kesi zambo gi number di nya ni yore numigo de fiscal di ine kena la shugo malena kena pa declare chugoena ani kena dus kyang che pa declare che yorra chulle mena o dus chenen thari ngi gi video di ani kena jula ani pen to ve record je ani khang gyo ani di declare di shu thoni kyang gi di gi setang last di chinda ngawe gi tari nisanga badure chesang kena chu di form show di thandangi khandes tyong goi megi tyera kane download chi goi me odma download chi print out chi page suzul khari dewa du dewa yur la sunyi gi odi ma tyera ani gyang ani nyamdo mende ani id card di inji miji khana jo recipe si da ka su ju khari no odi inji miji copy gyabra nyamdo tesho dinashi en kesi khana jo ngi thanda teshe gyagu na kesi khana jo liche thewa den tewo na ani inji miji odu jo thewa jo khari gar tewo la so so da dewa yugyo di odi inji miji terra o da na ngi ta la du chi thari ngi gi video su gi di en khana jo la pen to video ye and dusine tangi video di jamshai malolani chaban nangro ani video la like share and comment yinji miji nangro ani subscribe che temba majiruchi okay ani cheering goodbye.